Ka company Maruti Suzuki mentakas ngi ka arp khundai tarik ulber arjar arpuar kala pli se ka weipat ka jakadi ki tiar kali lane ki genuine parts jong ka Maruti Suzuki hakash nong paham so 3 nong po Ribhoi district kabadon mar persha bat ka showroom Shillong Hyundai nong po ya kane ka jakadi ki spare parts lawan ban pli do ba MB Tongper additional deputy commissioner Ribhoi district haka jingdon rengkat uba Renal Kharkam ni lembat uba Elmer ba lengdo uba de utrai nong penia ya karani spares uba Michael Karhunai uba de utrai nong penia ya karani motors workshop nong po lembat kiwe Jadi kita entrepreneurship kam ham dan iseng kam jong ni pelat ikiwe ai kam ru ikiwe because in the revival na so bani ka step in the right direction but ni ngi ba bundru kin bud ya kana usaha ni mangena malong independent self sufficient dan ini ya tu do ini all the best ban ngi ba kana ngi kyo Tinggi kuat pentip ngidang play tak sini ke North Suzuki Genuine Parts Ribhoi district anong po di kuat ban pentip kaniga North Suzuki Genuine Parts ni bu ni Ribhoi dega keba ngi ketiga retail outlet ke Bandril ngiladon ki retail outlet si Shillong si Jowai nta sa Noston nta sa jeli shop nong Pemai nta de dem senyong mulai de nta kani ketiga Bandril ba li sini de ikwa ba Ibril kinwan kin buku amat hit tiap naik ni itu ngilang welcome back ngimdan kata gunung kaya jing kang ba kini bawan hit de hilak nwan de sakwe ngi de MRP back kerit MRP rate back de ngimbu iki tiar duplicate tangki original back Maruti Suzuki Genuine Parts back. Tutup mapilai ba mentarasni ayo ban play ni ka outlet ke Bandril jong kani ka Maruti Genuine Parts ka kateng orang spares. Kani ka dukan gadam nang ni apo kasnong pamlapong hamso 3 persya ya ka Hyundai Shillong Hyundai ka bagi kan jing play ni dukan ka pensuk ya fi ki paiba khamtam jong kadong Ribhoi Borotoi ngado bornihat tertel muslim pila ban thie di tiar ko phi so dang kam na kota katali wa fi bon sina te meskem bakane ka jing play ka jami kan ari jing to fi kam tam ya ki pai ban ko so na Ribhoi pila shi